tutasema mambo matatu. Mfuliru anazaliwa, namna mfuliru anaoa na kufa, ndio mambo matatu tutazungumzia. Apre kusema kama mfuliru iko siège yake ni Lemera, ambaye anakontribue katika territoire d'Uvira, katika makolektivite tatu za Uvira, mfuliru iko ndani. Mfuliru anazaliwa, na wakati mfuliru anazaliwa, akizaliwa leo wanangojea siku 2, 3, 4 kitofu kikatike, na ile kitofu kikatika wanapanga mtoto jina. Wakati wanapanga mtoto jina, ile kitofu wanakikamata, wanaenda kuchimba shimo, na hiyo shimo wanachimba, wanakamata na mgomba, wanaizika ndani. Ile mgomba itaota na jinsi mtoto iko naota. Ndizi ya kwanza itakula bahumbwa tate na shangazi, ndio watakula ile ndizi ya kwanza. Mtoto atakuwa iko pembeni ya tate, kama ni vi, anamwelimisha namna gani mwanamke anaweza kuishi kwa unyumba na popote. Anakuwa akiwa na mafunzo ya tate. Kama ni mwanaume, anaikaa pembeni ya babu anampatia mafundisho namna gani anaweza kuishi, namna gani anaweza kufikia na yeye kuoa. Ikiwa nafikia nafasi ya kuoa, batamuonea kuma jambo matatu. Ya kwanza, anajenga nyumba yake binafsi ya miti. Cha pili, analima shamba. Cha tatu, watampatia mtihani ya kufunga entese ya mbuzi. Juba alikuwa banaiacha na mavi, banamwambia sasa, kijana, funga hii, na taifunga na mayani ya mgomba na vyote. Akichaweza ile mtihani, banasema huyu mtoto anataka kuoa. Na akioa sasa, nani atachagua binti ambaye ataoa? Ni ule tate na shangazi ndio watamchagulia. Apre baba anakonfirme ni nyumba gani? Nyumba labda isiyo ya walevi, isiyo ya wabanji, isiyo ya watu walipata abusazi. Baba anakonfirme, na wakati atakonfirme, baba atatuma tate mzala kiana, ataenda na nini kwa bukue kwanza kwa konfirme, ataenda na mtungi wa pombe wakaziki, kisha kwenda na mtungi wa pombe, anaweka kona mguu wa mbuzi, wanaenda kwa ile jamaa kuambia kama tulipenda mtoto wenu fulani. Na nini watapendea yule mtoto? Watapenda yule mtoto kwa sababu kwanza ni mlimaji. Hawakuwa wanajua vya masomo zamani. Mlimaji mwenye heshima, mwenye busara, mwenye utiifu. Hayo yote yalikuwa yanapana komportema ya ule fi ambaye bataoa. Kisha sasa huyu baba atajitayarisha kubeba ngombe ya kwanza, kwa sababu walikuwa wanaoa zamani, walikuwa wanaoa ngombe 3 tu. Mbafuliru walikuwa wanaoa na Bekingali wanaoa ngombe 3 tu, ngombe 3, mbuzi 3 na mitungi 3 ya
pombe. Basi haiko tena $1, $10 manga, zilikuwa ng'ombe 3 tu na nguo ya mama ile tunaitia katika vitu vya mbalimbali, nguo, taa na vingine vitu banaomba. Mtoto anakuwa sasa, anakuwa mnyumba, anakuwa responsable wa mnyumba, hakuna tena kukimbilia kwao, yeye anakamata sharje ya nyumba yake. Sasa kifo Mfuliru, katika kifo kama ni bwana ndio alikufa, cha kwanza cha kufanya ni kujulisha myomba. Myomba ni wa kwanza kumjulisha, wa pili takuwa ni jirani wa karibu na marafiki. Kama ni mwanamke bataenda kujulisha nyumba ya kwao Bukwe kama wamepoteza. Na katika hali ya kilio kwa mwanaume, Wafuliru wanatiaka siku 5. Kwa mwanamke wanatia siku 4 wala 3. Kwa mtoto wanatia siku 3. Na hayo ilikuwa ndio kilio. Na wakati sasa wanataka kumaliza kilio, watakamata yule mtoto wake wa kwanza mwanaume ndio wanakamataka, na Shemwami mdogo yake na mwenye alikufa ndio watashimika mwa ile familia. Donc yule mtoto mwenye wa kwanza mwa ile nyumba ndio atakamata Bukuku, ndio wanamtia mwami katika ile nyumba. Yule ba mdogo banamuita Shemwami. Alors na mambo yanamalizika vile, wakishafanya vile ndio kisema kilio kinamalizika. Asante kwenu, tungesema mingi, muda tu kidogo. Tunawashukuru.